ibwega mugeni akariunga kana akeja delegation yewe ko muthikaira na tuga karibu mugeni na iyu tumona twina kugwirwa gunene ndene ya Meru kwithirwa governor wetu arari independent na arathia ya mantu ja wari independent na nandi officially akuja kiamene kia UDA tuli a Meru fraternity kana Meru county atukuga karibu sana na tugwiritwe sana na tugaikia mata kithuri tugwa nao ni igita riri agara Meru governor ari symbol of unity na ari mundu robatere kugwathania bange bonthe utempa thunandi na nondo president wetu William Samoei Ruto na gonde member na mbangirije magana jana ya kenda. That is my membership number keke amaka UDA ntomba kuigwa nthori ria ndiongeri imugeni urato batere kuga ke mugeni eja no observe table manners nethirwe ari tayari kugwatira gutwitiria into bietu bia Meru mbere bitiro mba gwitika no nduba kwithwa twina affiliation cha parties na mpo ndombe mbere mheshimiwa Kathuri na mheshimiwa women rep na MPs bonde wa Meru karibishe ni Kawira na njara choijere akweja araburi no ndwejire wenka na delegation ya we county ko bwa muingira ome kare ni nwende nande mpare te kalulu bwamberie nande thai Meru itete 750 something million nande Kathuri nande ukathi oversight kuraja karande no au nande mwere mamire inambeche inande oversight nete pole pole mpare te kalulu achoke biuria nywe mpare te kalulu te kerere nekenda nande tumenya 750 plus million chetu cha Meru county na chiurire as per the report ya auditor general na tuchoke tuigwe mbecha cha MTF ina chiurire na we MP bwejira pole pole pomwere gwere ari kinondo tukugwatanira na babangi agwere MCS ni nondo tukugwatanira nabo agwere ni nondo tukwenda mbio na nde akuireta moria ibioria kaola noe ombe guchokia ari au. However tote kwenda kuigwa mandu ya 2027 Ameru barenda kuigwa maendeleo nondo tukwenda ku lose our 5 years chieta into waste otengo gekuritoa nandi nondo bwe amwe mpanga ambe noroka thangongi we governor ekasirogania kaenda kabati na ndenthi ambere kuga UDA kazi ni kazi hiyo ndio slogan ndo na kuigwa cha ujangina unfounded for nyeje bwetere kuina nao cha kabati kaenda te slogan ya kiama ibyo bya tumambuga bosa table manners kiamene tuga UDA kazi endere kazi ni kazi ni tuga kazi endere yo ni PNU na inyo itokwenda no tutwinde twinto kimwe yo mba gutonya naje nigero twitabo ni obubwe ka batoni direction ko mam okathukia muno no kareta division nyinge monde ne Meru ketho kenderea no gutonya UDA na kabati anga speed 1000 kilometers per hour yunande eka kandu chirathwa na Meru eja UDA karande tuonie mwongozo iwe ta Meru na igogwe ugachokia nande bioria bia kwithirwa mbecha cia Meru inachiuririte tutuna mantu ja mainge karibu ukariongero ikana koka wata bwega wakakaria bwega mamuntu wakaria ke bwega muno ke amene ke UDA na te ukuga gweta ke amene ke UDA set this record clear batu wa Meru we don't vote na lines chapati no to vote kulingana na mutongeri orakari kwa tukeja kuona ndoa anga igoni kwenda geke anga igoni anga gondirika kebarankiuga 2027 igoni anga o governor Meru na kiama ke UDA that is inconsequential kile watu ba Meru bila tukwenda thai maendeleo itokwendete mam tukwendete sana kabisa karibu mono
kiamene ka UDA we love you.